Pozdrav! Danas ćemo govoriti o tome kada učitate drugi video zapis na svoj kanal. Znači o pravima što YouTube blokira. Sigurno ste nekada imali. Znači, kad skidate video uvijek tražite obični amaterski videe. Na primjer ovakav. Gdje nema potpisa tko je objavio niti išta. Znači, je cijeli video zapis samo video, da ne piše ime korisnika ili slično. I nemojte pjesme. Nikad nemojte ovakve video zapise. Znači, gdje ima intro ili ovako gdje piše, znači kroz cijeli video zapis. Vamo dole. Znači kad skinete obične videe, ovakve. Kada skinete, najbitnije vam je pretvoriti ga u drugi fajl. Kada skinete, on će biti u, ne znam, AVI. Vi ga pretvorite u MP4 i objavite na svoj kanal i nećete imati problema. To je to. Ako vam je nešto nejasno, pitajte u komentarima. Pozdrav do sljedećeg tutoriala.